Jota palka yafa khobani. Khulungka sing tini Bhagat Singh Youth Hostel Advance Bushu 2026 mano changoro khlaio khlaimani mul uddesho ongkhane je bushu no teye je chang gorbo khlaio mano bisi paikhlai ar katal bisi baga naising tongo ei bushu bo Tripura dofani kaisa sinimung bo chini identity o bushuni singte chini samung musimung musalaimung samung numung okor sarno khulungmani teiyo tei khulungmani bo jotono ei bushu bai chini khulunglai jak এবং bo chini Tripura samajni Tripura community ni ba Tripura bosongni identity ei identity no chung mala rongnai tabo rungla tongo bwsang dinbo chung mala rongnai bo chini Tripura tribe ni identity ei bushu festival bini bade bushu এবং বিশিকতাল যে বিশিকতাল जों পালন খাইফাयो ববো bushu bai এবং বিশিকতাল ফেস্টিভ্যাল খুব খুনলাই যাক এবং এই bushu এবং বিশিকতাল শুধু जों ত্রিপুরা সমাজ মা বা ত্রিপুরা বসমং খাইয়া মানে আসামনি আসামিস রাव খাইयो বিহু বুংতে বড়ো রাव খাইयो बैसागु बुंते ও তামিলনাডুनि বরাव পটান্দো হইনাय 13 14 বরাव খাইयो केरल खाय जों हायनो बिसु हने खाय बावो 13 14 15 এবং बिनि बादे आन्ध्र कर्नाटक तेलेंगाना बराव उगारि हने खायो बिनि बादे पांजाबी राव बैसाखी खायो उड़ीसा राव महासंक्रांति खायो जत ओ समय बिसिकताल पालव এবং संक्रांति पालव जों खाय बिसु न ब्रकबा संक्रांति न এবং बिसिकताल खायो बिनि बादे बो निनि थाईलैंड संक्रांति खायो নিনি বার্মিজ থাঙ্গিয়ান নে খাইও এবং শ্রীলঙ্কা অবরুদ্ধ নে খাইয়া যতন 13 14 15 বর্তমান বাগে খাইজা মেইনলি ওখানে ও সময় শকাব্দনের উপর নির্ভর খাইয়ে চলে তাবুক যেমন গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার ভিত্তি খাইয়ে जों তাবু জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি খাইও বখাই আইবর শকাব্দ ও শকাব্দ মান বাগে जों যতন বনো ফলো খাই চিনি মহারাজা জোজারুফা 590 খ্রিস্টাব্দ চালু খাইকান এবং জন্য বাক্সা বরক সাও ইমো ওয়ান জেনারেশন খাইবানি ও কক ঠিকিয়া তামনি মে ঠিকিয়া কারণ অসমিয়ার ওয়ান জেনারেশন খাইয়া পাঞ্জাবি রাবো ওয়ান জেনারেশন খাইয়া ও তামিলনাডুনি তেলেগু রাবো ব্রগরেশন খাইয়া এবং তেলেঙ্গানার ব্রগরেশন খাইয়া অতএব ব বেবুনিয়ান একমাত্র মিল ওখানে শকাব্দনো जों ফলো খাইও ব্রহ্ম ফলো খাইও जों ব ফলো খাইও অতএব চিনি ইমো বেলাই ডাংমানি গরংলাইমানি ব সারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ববাই जों জড়িত অতএব এই বুসু ওখানে চিনি আইডেন্টিটি বনো जों রং মালারনাই বসকাংনি দিনো ব চিনি কাইসা চিনি আইডেন্টিটি নাই এবং ত্রিপুরাসার যে ত্রিপুরাসারাव आइडेन्टिटी कमान जानाय बो आगामी दिनाव बिपद खालायनानै सम्भावना दं जों बिनि बागै चिनि आइडेन्टिटी आचाइमानि काइलैबारि थैमानि जत चिनि रिचुअल এবং चिनि ट्रेडिशनल तै खुलुंमानि माइलुंमा खुलुंमानि जों गरिया मोसामानि এবং खेरबाय मोसामानि तांबिति बो चिनि ओंखादे आइडेन्टिटी जों बनो रंमालारनाय बनो बुसुनि ताइबैसा बुसुनि जत्त तकर बकर ত্রিপুরা रायजो गा करं खालाय दंकुतंग चा गोसां रां चा फाइतबि फाइतोनै जों चिनि मताय न मताय गरियानो जों सुरियो जों ত্রিপুরা रायजो काहाम करं उन्थो चिनि ত্রিপুরা दफा आयुलक्तो दंकुतंग चा गोसां उन्थोनै हामबाय दिनै इजरा 5 एप्रिल जों आगरतलायाव जे दंनाय राव एडभान्स बैसु फेस्टिवल जों खालायमानखा जिनि खालायमानि आसल नाहारमुं मुंखा जों त्रिपुरा सुंनाय राव त्रिपुरा दखानि बर' राव
sini agini Sri Siti je tong family tradition जों बेनो लारा नांनाय आबुनि बायनो जों दिनै बैलानो खालामनायनि बागै आं मेला खाकसामारो बिसेस खालायो जोंनि आगरतला जे दंनाय दाखु बुखु फेमिलि दाय फरायनाय अग्रा जाग्रा आबो बिसेस खालायो जोंनि नांगौनि अंका जों बरकनो नायसिनिया बरकनो जों खैमिनिया बोसिनि तंनो जों खालायनायनि बायसो जों खालायलायो आबो जोंनि फायनाय दिनैबो जों खालायनाय जोंनि साधारनत सारा तिब्रा स्टेट बुसु फेस्टिभेल आवनो ओमफ्राय इ पहिलानो जों इ एडभान्स बुसु फेस्टिभेल खालायमाखा इयत हस्टेल आबुनि बाय आं मेला खाकसाङो एबं दंथावो खाथुङो जोंनि बिसेस खालाय सोलोंनाय बुथुबावनो आलाय जोंनि आगरतलानि अङै आंबो कायसा रिटायार्ड पार्सन तिब्रा दफानि अङै आं मेला दंथावखा जों फायनाय दिनैबो आरो खालायनाय खाकसाङाव मानथो तिब्रा स्टेट राज्य जत जाति दंथौथो खाथुमथो शान्ति सम्प्रीति खाकसाङाव बाया सामलायथो आं इसोरनो साय आं गावनिफ्राय खुलुमखा दिनै न'नि बिसिंथै दिनै जे बुसुथ' जों हिराचरित आगोलनि सिमिथ' जों मानियो आइफाना दाबो आरो फिसा जों फलाव खाय जिता प्रसाद मांबा फुनुमाङो अब इंग्लिसनि बुसु अबनो दिनै आगरतलागाव फैया TSB बाय साइटआव TSB नि साइटआव बुंबाय जे फैलिया जों इदा एडभान्स बुसु खालामाखा अबनि बागै बावनो जों माने हामबाय बाय माखा थैंक इउ बाय माखा ये फागो तमाने इंग्लाय अनेक दिन दङै जोंबो आगरतलाव बुसु एडभान्स बुसुनो खायनानि जों मानसिफोरखौ माने खालायलायनाया दाख्लै खालायमाखा खुब बखा दंथ'खा तबे आसा खालायो बुसकाङो फायो जों आरो किसा गाम फायो खालायमानायखौ अबनो जों जुतनि प्रति जोंबो जे मानसा सुबानाय नोंबो मा साइटंनाय निनि साइटमानि बिसिंथिनो सामुं गामनाय अबनो जों आसा खायो गोबांलाय जों बुसुथ' साना थांगांलाय गोबां मा दिनै जे तिब्रा दफानि जे कायसा दिनैबो उत्सव गरिया पूजा हिंदी नि बुसु जरागो अबनो सिनि प्रधान सिनि तिब्रा परा गांगलाय बुसु तो माने ही अबनो सामं निनि हार बुसु बर बुसु आतादा ए नखा सालताम दङै दिनै जे 3 दिननि जे परिक्रमा अबनो वानसुनाय खांगलाय थाङैनाय खांगलाय सामाना खुब दंथाव एबं नियमबो दङ निनि जेमन हार बुसुनि जरा आंगलाय जों मोसौ दैखरबो मोसौनो खुंखांगो निनि न'बो दगलामो जों खुंबोतां सुबै खाजियो তারপরে যিনি নৌকো পরিষ্কার হইতে আরম্ভ করে সমস্ত নখা সালতামो যিনি যেমন চলাইরাও রি কতাল খাङै গইनिया গান্थि खाङै যেমন जों बुसुआव पारा बेरायो माइ सारो তারপরে निनि বছর कतालनि दिनबो अक्रा जाग्रानो खुलुमो अबो दङ नोंनि बुरा बुरि दं आंलाय बमा बफाना याकं सोहोयो एक्चुअली दै गुरु एखे अबो जिनि नियम इंगांक्ले निनि जारा फारिनाय इंक्लाय बसर कतालनि दिन इंक्लाय प्रानि जत बुरा बुरि दं जनो रियै माइ फुजा सार अबोख्ले जिनि कालचार माने जिनि दंमोन जिनि नियम नीति अबनो अमनि बिसिंथिनो जों जिनि तिब्रा दफानि दंमोन बसि जागो अबनो फायनाय बसराव जों आर किसा जिनि जेमन आवान बथाय आवान बलाय आवान बथाय आवान बेलेब तारपरे निनि ओ जों पासन सुमनि अबति दङ खालायै जों आर किसा नायथाथाव खालायै ओपन जगह बुसु खायमाखांलाय सबसे गाम इ हल बुसैनिया जों ओपन जगह खायनानि बागै सिगांनि बोसोराव जों चेष्टा खायनाय असंना आनि सामं